Lalela ke namhlanje. Njengoba ulana eSouth Africa ubizwa ukuthiwa ungumSouth Africa. Right. I-currency yakho ibizwa ukuthiwa is a current rand. Isukela lapha kule gama elibizwa ukuthiwa is a VAT rand. Njengoba sengichazile ngaphezulu lana ukuthi umama wayekwaka VAT isibongo, ubaba wayengikwaka Vaters, bashada belana kule ndawo yakuphi yaseJohannesburg. Bayiqhwaga ke le ndawo nabo bayibiza ukuthi izobizwa ngokuthiwa yini i-VAT Vaters rand. After sebayithatha ke manje kubani kulomGermany lona owayibiza ukuthi Volkswagen wayiqhwaga naye wayibiza ukuthiwa wayenza ihectare yayo Q233, wayiregister ukuthi izoregister ngaphansi kwehistory yaseGermany. Kwathi uma fika kuQueen Elizabeth wayiqhwaga ke naye wayithatha wayibiza ngokuthiwa manje le ndawo indawo ebizwa ukuthiwa iSouth Africa. Wathi ke manje uma sikayibeka ke le ndawo wathi currency yale ndawo yaseSouth Africa after the 1820 currency yakhona kwaba yipound. Emva kokuba sekubekwe ipound ke manje yaqhuba umgangaso or uhulumende wamaNgisi from 1820 after impi eka-1820 uma bahlula amaHollands. Baliphatha leli lizwe lase-South Africa kusukela ngaleso sikhathi leso from 1820 until kwaze kwafika ngo-1910. Ngo-1910 kwenzekala ke manje ukuthi babe nesivumelwano between ama-English namaHollands. Basungule legama elibizwa ukuthiwa it's a union building le ekaniswe lapha ePitori eTshwane. Kwaqhubeka balibusa ilizwe bona ini amaNgisi ngecurrency yani yepound. Yilabo kusitholakala khona kunezimali ezazisetshenziswa ngaleso sikhathi lesi currency yakhona ozuka, otiki, osenti, ofagolweni, abo-sixpence na yonke le mali leyo. Kwaze kwafika isikhathi sika 1948 la banikezela khona ke manje ama-Afrikaner ukuthi baliphathe leli lizwe, babaphathele lona amaNgisi. I-title deed ngaso sikhathi lesi ihlezi lena kuQueen Elizabeth e-England. Ihlezi lapha iphathi namanje saselapha title deed yase-South Africa. That's why thina la eSouth Africa ungakhohliswa ngabantu bakutshela ukuthi une-title deed. Le oyiphethe is not a title deed, it's a 99-year lease. It's a lease. It's a 99-year lease. The origin title deed is lapho Queen Elizabeth eLondon. La ulento ubaba uJacob Ncamalala uZuma afike khona kule nyanga ephelile eHouse of Lords eLondon. Ila kubeka khona wonke amagugu omhlaba wonke jikelele. Ama-minerals wonke, you can name them. Diamond, gold, yonke into ibekwe lapha eHouse of Lords, the hidden parliament eLondon. Ama-insurance company wonke lana asungulwa lapha. Yonke imithetho, everything isungulwa lapha. Uqindezela komhlaba wonke jikelele kusukela lapha. So namhlanje uma abantu base-South Africa bathi mabahambe abantu base-South Africa. Fambani. Hey, masiyikhuluma le ndaba lena enzima abantu bakithi. Kungako sicula le ngoma lethi igazi likaJesu liyamnceda umuntu. Ngifuna ukungena la. Muntu wasemhlabeni ungakhohliswa okungaphambi kwamehlo akho ngalomzuzu. Weza kulomhlaba ungenalutho. Ungento yalutho.
ufika kulomhlaba. Akhathalisekile noma ngabe uzalwa ubukhosi nobukhosi obukhulu, kodwa weza kulomhlaba, umhlaba omagada ahlabayo, ungena lutho. La ngiya khona nako singabantu abantsundu eSouth Africa namhlanje. Niyazi yini na ukuthi sadlula sisuka eMesopotamia ngegazi lona leli esinalo namhlanje, the DNA le esinayo, sazofinyelela kulomuzi lona obizwa kuthiwa iSouth Africa, ilizwe lesithembiso, iKanana, la kuphelela khona umhlaba wonke jikelele. La safika khona sathola khona kuhlangana khona i-Indian Ocean, the Atlantic Ocean, ihlanganiswa i-Pacific Ocean. Kwaba khona lo mhlaba obizwa kuthiwa namhlanje iSouth Africa. Namhlanje sesikulomhlaba. Sadlula kuzo zonke lezi zizwe ezingaphezulu kithi eziyi-54. I-DNA yeSouth Africa yasala. Yasala kuzo zonke lezi zizwe eziyi-54. Ngifuna ukuchaza namhlanje ukuthi kungani ibizwa kuthiwa iSouth Africa ilizwe lesithembiso, it's a Canaan. Abazizeli laba bantu badonswa igazi, amadlelo alihlaza. Uma befinyelela ukuthi batholaka ukuthi abanampilo emazweni abo, basondela ezweni lesithembiso, izwe elidalwe ngezwi likaNkulunkulu, izwe elesithembiso, izwe leKanani, ilizwe loju lezinyosi. Whether siyathanda whether asithandi, bafikile baseGhana bashiya imbewu yabo la, bafikile baseNigeria bashiya imbewu yabo la, bafikile baseMalawi bashiya imbewu yabo la, bafikile baseMozambique bashiya imbewu yabo la. Bonke lezi zizwe ngezizwe zonke zase-Afrika zifike zayitshala imbewu yawo, zayishiya la ezweni lase-South Africa, izwe laseKanani. Namhlanje nithi mabahambe. Uma nithi mabahambe, angazi nale DNA le abayishiya manje la, ngoba lalela ngifuna ukuthi ungizwe kahle. Njengoba bahamba, uhamba amadoda nabafazi nabantwana, bahamba ne-DNA bayoyitshala emazweni abo, la baphuma khona njengoba bahamba babuyela emazweni abo. Nale DNA yase-South Africa yelizwe lesithembiso, ingale ndlela uNkulunkulu ayibeke ngakhona le ndawo. Njengoba bahamba babuyela emazweni abo, kuyoqala manje kube nehlumela, kube nelizwe eliyotholakala manje liseMalawi, liseNigeria, liseGhana, lise-Uganda, likuwo wonke lamazwe ayi-54, lile-DNA yaseKanani, ilizwe lesithembiso okuyini, okuyi-South Africa. Hayi, akukhathali ngasho ukuthi babahambe, kodwa ekukhona engifanele ukwazise kona, bahamba nje banele DNA yaseKanani. Abantu baleli lizwe, ilizwe lase-Afrika, sebayitholile i-DNA yase-South Africa, ilizwe lesithembiso, bayoyitshala manje emazweni abo. Ngizokuchazela ukuthi iyini le DNA test, ngisazofika lapho. Lalela, ngiyaphuma manje e-Afrika ngiya manje emazweni omhlaba wonke jikelele. Bonke laba bantu abathe bafloka beza eSouth Africa, ezweni lesithembiso, bayithathile le DNA test,
and bashiye ma-DNA test abo la, and then uma bashiye lama-DNA test abo la, bathatha the DNA test yase-South Africa bayanayo kuphi e-Europe, bayanayo kuphi e-Northern America, bayanayo kuphi e-Southern America, United States of America, bayanayo kuphi e-China, e-India, bayanayo kuphi umhlaba wonke jikelele, e-Australia, zonke izindawo. Phela i-universe inama-continent ayi-5, only 5, the big 5. The big 5. uNkulunkulu akazange enze iphutha uma enza isandla somuntu saba nemine emihlanu, 5 fingers. Leminwe emihlanu esesandleni sakho sangokudla, uma uzoyibheka nemine emihlanu engasesandleni sakho sangosinxele, nanoma wena emehlweni akho ungabona kwangathi le minwe iyafana, cha, ayifani, nemidwebo yayo ayifani. Umbhalo kaNkulunkulu ukuloba ngaphakathi kwezimbebhe zenhliziyo zomphefumulo kulotshwe ezandleni zomuntu omhlophe nomnyama nomndiya nomkhalati nayo yonke inhlobo yomuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga. Sonke sikhona ngaphansi komthunzi welanga, singabantu ngezinhlobo zinezandla ezimbili. Lezi zandla zineminwe emihlanu, the continent A5 eyakha ini i-universe. Le universe esikhuluma ngayo manje seyifuna ukuba ne-DNA efanayo yomhlaba wonke jikelele, ukuze bathole le DNA efanayo yomhlaba wonke jikelele. uSimakade, uNkulunkulu, umninimandla onke, owenzile ukuthi bonke abantu bomhlaba wonke jikelele batholakale beza ezweni lesithembiso, izwe laseKanani, izwe loju nezinyosi, bazotshontsha khona, banikezelwe ngamalungelo, nabanye batshontshe futhi, nabanye bazithathele futhi le DNA test, babuyele emazweni abo, ukuze umhlaba wonke jikelele uze ube nale DNA test eyini, eyiKanani, ilizwe lesithembiso. Manje ngifuna uvula amehlo akho, nami ngiwavule awami amehlo. Ubonani la? Yini le oyibonayo la kule ngoma lena bayihlabelelayo labantwana base South Africa? I-youth le ithi igazi kulomhlaba wezono, igazi lika Jesu. Kungalesizathu leso ngithi bangathithi le ngoma bangayihlabelela, bayihlabelele kuze kufinyelele phansi ekujuleni kwesihlabathi la siye sambela khona ogogomkhulu bethu nabantu esibangcwabayo namhlanje. Le ngoma izifinyelele kwizidumbu zabantu abathe bangcwatshwa, nabantu abalele ezibhedlela, nabantu abagulela emakhaya, nabantu abasematilongweni, nabantu abasephakathi komhlaba abahluphekayo, nabantu abacebileyo ephakathi komhlaba. Ingene ngaphakathi kokujula kwezinhliziyo zabo, bayizwe le ngoma. Wena obheke manje, nayi le ngoma ehlatshelelwayo ethi South Africa, the most united loving nation in the world. Wena ubona ini? Yini oyibonayo la? Awumboni ini umuntu omnyama, onsundu? Awumboni yini umuntu omhlophe, webala elimhlophe? Awumboni yini umDonesia la? Awumboni yini umEuropean lana? Awumboni yini umAustralia lana? Awumboni yini umChina lana? Bhekisisa kahle uma isaqula le ngoma. Uma isaqula le ngoma ithi izono zalomhlaba. Uma bathi izono zalomhlaba bakhuluma izono ze-South Africa, bakhuluma izono ze-universe. Awubhekisise kahle, bhekisisa kahle, ithi ngiphindele futhi le ngoma uyizwe kahle. Ngiyakuphindela futhi, yizwe kahle, ubhekisise kahle izono zalomhlaba. Igazi lika Jesu. Ngizwa
ngizwa ubuhlungu uma ungabhekisisi. Uma ungaboni lento engiyikhulumayo ngizwa ubuhlungu. Ngiyafisa ukuthi uyibone, ngiyafisa ukuthi uyibone ngoba abantu abangasekho kulomhlaba ngiyehla ngijula ngiyaphansi emigodini labangcwatshwe khona bayawubona lo mbono lo engiyibonayo, igazi lenkosi uJesu Kristu emhlabeni wase-South Africa, la kuthiwa khona South Africa, the most united loving nation in the world. Kungakho ngalesikhathi konke lokho nikubona kwenzakalayo akwenzakali ngentando yomuntu, kwenzakala ngentando kaNkulunkulu umnini amandla onke. Unikezela ukuthi umbuso wase-South Africa ukhiphe amabhasi, ukhiphe amabhanoyi, ukhiphe zonke izinhlobo zani ze-transport ukuthi mababuyele igazi lisasengaphakathi kwemizimba yabo, the DNA test isasengaphakathi kwemizimba yabo abayitholile eSouth Africa. Yabona, ngifuna manje sengiyamaphethelweni manje. Sengizokudikezela manje ukuthi le DNA test lena engikhuluma ngayo inani. Sengiyamaphethelweni manje. Ngiyathemba. Sobonile manje. Bonile ukuthi na i-DNA test bahambile nayo. Basahamba nayo. Abanye basayikhalela. Le mbewu ngayinye eyotholakala ingena emazweni abo ngokuhlukana kwabo. Ezweni lase-Afrika, ezweni lase-America, Northern America and Southern America, ezweni lase-Europe, wonke amazwe ase-Europe owaziyo. You can name them. Bo-England, bo-Spain, bo-Portugal, bo-Switzerland, wonke. Bese uyadlula lapho uya ezweni lase-Asia, bese uyadlula lapho uya ezweni lase-China. I-Asia phela yonke leyo. I-Asia yonke leyo. Lama island wonke lawo, i-Asia yonke leyo. Yonke leyo, ne-China yonke leyo. Bese uyadlula ufika ezweni lase-Australia. I-universe yonke leyo. Nako ke manje efanele ngikunikezele kona ngaphambili ukuthi ngikunikezele kona ithi ngikunikezele le ngoma yona lena futhi ethi South Africa, the most united loving nation in the world. Nako ke manje sengikunikezela kona manje. Le DNA test le nazi izinto engikunikezela zona ziyi-5. It's only 5. Right? Eyokuqala ukukhanya okuvela elangeni, the sun. Lapha elangeni kunokukhanya okungaqinywa umuntu. Lokukhanya lokhu kungulizwi okwesibili. Ulizwi ongowesibili usukela ekukhanyeni okuyilanga. Ukuzinza okwesithathu kulapha enyangeni. Okwesithathu lokho uyangizwa ukuthi ngithini? Okwesithathu ukuzinza kulapha enyangeni kupholile. Ngalezathu leso abantu base-South Africa bapholile. Okwesine izinkanyezi, the galaxy. Wonke umuntu ozele ngaphansi komthunzi welanga une star. Les esibizwa kuthiwa ngizele ngoJanuary up to December. Inkanyezi emholela
ehola isidumbu salomuntu esaphila noma esefile kulomoya ongaphakathi oyimpilo onguNkulunkulu ohlangene nobuzwe bukaNkulunkulu nobudalwa kwakhe abe yisidalwa sikaNkulunkulu. It's 4. Verse 5, Ubuntu, the mankind, the humanity, le abantu base South Africa abanayo. Ngishiya lapho wena ozozibuza ukuthi uma ngikhuluma ukuthi abantu base South Africa banobuntu, wena uzojaja ukuthi abanabuntu kanjani. Abantu base South Africa baye bavula izandla zabo zonke bamukela wonke umuntu womhlaba wonke jikelele. They welcome umhlaba wonke jikelele. Weza eSouth Africa wazohlala waba mnandi eSouth Africa, bathatha le DNA test, manje sibayiphethe le DNA test, bahamba naye emazweni abo. So ngale ndlela enjengaleyo uNkulunkulu wandisa manje ubuhle bane bale Kanana yakhe umhlaba wonke jikelele. Ngani? Ngelizwe lase South Africa eliyiKanani. Ngale ndlela enjengaleyo umhlaba wonke jikelele so yoba manje itabernacle likaNkulunkulu, la uNkulunkulu ayohlala khona, azinze khona, abe nobudlelwane nezidalwa zakhe emhlabeni. Kungasabi khona, kungasazoba khona ini izimpi. Omunye nomunye umuntu mathi ambheka omunye umuntu munye ambone engumfanekiso wakhe, ngoba thina sidalwele emfanekisweni kaNkulunkulu singabantu. Uma ngithi singabantu angisho umuntu onsundu, all the humankind, wonke isidalwa sikaNkulunkulu sidalelwe emfanekisweni kaNkulunkulu. Ngalezathu leso, ngalamazwi amabili amathathu othe wawezwa namhlanje, ngicela ukuthi umphefumulo wakho ubusiseke egameni leNkosi Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Ya, ngiyathemba sozwile akudingi ukuthi ngikufakaze konke okukhulunyiwe ngaphezulu kusukela kwingoma Rainbow Nation, la kukhona khona abantu bonke bomhlaba wonke ye-universe bequla ngelizwe laseKanani, okumele ukuthi ilizwe laseKanani ngale DNA elinayo kusukela kogokomkhulu kuma-Hottentot kufinyelela kuze kufinyelele manje la sikhona khona. uNkulunkulu ebeke isandla sakhe phezu kwale Kanani ukuthi noma umhlaba engithe ngawudalela ukuthi ngibeke isidalwa esingumfanekiso wami ukuze sihlale kulomhlaba singifuze senze konke mina uNkulunkulu engifisa ukuthi kwenzakale. Noma mina uNkulunkulu ngazisola ngokudala umuntu, ngicabanga ukuthi umuntu uzongikhonza angifuze njengami. Ethe esengimdalile umuntu watholakala ukuba ekhonze mina uNkulunkulu, watholakala umuntu ekhonza izidalwa ezikhona eziyimifanekiso emhlabeni, baba nabo uNkulunkulu babo. Mina-ke uNkulunkulu ngazisola ngokudala umuntu. Esethe wathi wazisola uNkulunkulu ekudaleni kwakhe umuntu, wathumela indodana yakhe ezele yodwa enguNkosi uJesu Kristu, wayiletha emhlabeni eyaba khona umhlaba nezulu lingasekelwa, enguKristu. Yazaleka esiswini sikaMaria,
wanembethezelwa ngubaba wakhe uJosepha, wakhokheliswa komkhulu bakhe uDavida. Ngalesizathu leso kulotshiwe embhalweni ukuthi ondodana kaDavida sihawukele. Waba inzalelwana kaDavida. Sibuze iquestion e1 ukuthi why angazange abe inzalelwane yamanye abantu abanye. Waba inzalelwane kabani? kaDavida. Why kuquote igama lika Davida kungaquote igama lika Abraham, kungaquote igama lika Adam, kungaquote igama lika Josepha, kungaquote igama lika John, kungaquote igama lika Paul, lingaquote igama lika Petros, kungaquote amagama amanye alotshiwe encwadini yesibhalo iBhayibheli. Lalela lithi izwi ondodana kaDavida sihawukele. Angikhulumi lokhu ngoba nginguDavid Mathebula, cha. Funa ukuthi ungalahleki. Ngikhuluma lokhu ukuthi ondodana kaDavida sihawukele. Nangempela uNkulunkulu walihawukela ilizwe lonke jikelele. Kodwa wathi number plate, plate number ngizoyenza ukuthi ibe khona kuwo wonke umhlaba wonke jikelele ezweni engizolibiza ukuthi ilizwe eliyiKanani, ilizwe lesithembiso. Walenza lelo lizwe lelo laba yiSouth Africa. Baningi abantu bazama ukuthi balishintshe leli lizwe libizwe kuthiwa yiAzania ngesipolitiki, libizwe ukuthi yini. Umsungulu waleli lizwe igama elibizwa ukuthiwa yiSouth Africa. Ngelinye lamalanga ngizonitshela ukuthi leza kanjani legama lithi South Africa. Ngizonikezela le history le. Engikhuluma ngako manje la ukuthi sibekhulumile abantwana base-South Africa ezweni laseKanani. Ngezinhlobo ngezinhlobo zama-nation ahlukahlukene umhlaba wonke jikelele. Uyabona la njengoba ubona lana, bhekisisa kahle. Umhlaba wonke jikelele. Kunama-Brazilian la, kunama-United States of America, kunama-Europeans lana, kunama-Asia la, ngibale Indonesia, kunama-China la. Kuna yonke inhlobo yomntwana oyi-youth kuphi ezweni lase-South Africa, izwe eliyiKanani. Laba bantwana babona becula lana bakhuluma ngokuthi sesiyitholile iDNA ezweni laseKanani eSouth Africa. So manje sesibuyela emazweni ethu. Siyofundisa abantu emazweni ethu namakhosi ethu nabaphathi bethu. Okubuhlungu nakho engikuzwayo. Sekuyazwakala manje. Abantwana sebathe basuka eSouth Africa bebancane babuza abazali babo ukuthi mom, why don't we go back to South Africa? Abanye bathi kungani singabuyele eSouth Africa mama, sasiphila ngcono. Bakhuluma izolo lokhu. Kusaseyizinsukwana nje kuphela, kusengabe izinsuku ezingakanani. Abantwana abanacala abantu bakithi. Abazi bona njengoba bazalelwe la eSouth Africa ukuthi abazali babo bangene kanjani, benganama passport, banganama permit, bangena ngendlela bangena ngakhona njengoba nimbona omunye lana engena egibele iCrocodile. Right? Kwaba yitransport yakhe ukuthi angene ngayo, kodwa namhlanje ngasikabuyela back ezweni lakhe, so ubuyisela ngani ngebhanoyi, helicopter, ubuyisela ngeaeroplane, ubuyisela ngebus. Ngoba babuya ezweni lesithembiso, ilizwe eliyiKanani, ilizwe uNkulunkulu azikhethele lona ukuthi kuba yilizwe loju nezinyosi. Angeke ube nempila, thanda noma ungathandi. Lokho esakubona manje esikubonayo kwenziwa oJessica, ezenziwa abongizwe Mchunu, kwenziwa bophakela Mthakathi, indoda emadodeni.
lokhu kusaseyisenzo uNkulunkulu asenzayo esehliselayo phezu kwaleli lizwe laseKanani ukuthi abantu base-South Africa banobulungiswa obungakanani. Nanoma ngabe abantu base-South Africa babizwa ngokuthiwa banjani, kodwa bakhona eSouth Africa, abantu base-South Africa banozwelo, banobuntu, banobunkulunkulu, bawuyilizwe, bayizulu, bawumhlaba, bayizulu, bawumhlaba, bayizulu, bayilanga, bayinyanga, bayizinkanyezi, bayiyo yonke into eyindalo kaNkulunkulu. Abantu base-South Africa bayiKanani. Lalela-ke, asizikhulumeli thina abantu base-South Africa ukuthi siyile nto leyo. Sesikhulunyelwa manje umhlaba wonke jikelele ukuthi cha, abantu base-South Africa they're not xenophobia, bantu bakithi. Cha, akusinjalo. Siyayibona lento yenzakala eSouth Africa. Siyayibona, hayi ukuthi asiyiboni. And abantu base-South Africa bayihlalele ema-township awo, kuma-rural area abo, banethezekile ukuthi baphelelwe yimisebenzi, bayahlupheka, benzani, baloku baphakamisa amehlo abo phezulu ezintabeni, bathi usizo labo lalizovela khona. Unkosi yabo ibani? uJehova uSebawuthi. Basathandaza abantu base-South Africa. Basengafiki engqondweni ukuthi mabathathe izikhali kube yimpi balwe. Ngalezathu leso bathi hambani nibuyeleni emazweni enu. Niyobafundisa ukuthi enikufunde la eSouth Africa ningakwenza nani emazweni enu. Nilwele ubuzwe benu, niyekele ukuzohlala ezweni lase-South Africa, nibaleka emazweni enu ningafuna ukulwela ubuzwe benu. Into eseniphathisa yona manje, siniphathisa le DNA enofanele nofundisa labantu abalapha emazweni enu ukuthi niliguqule ilizwe lenu, hayi ngezimpi, kodwa niliguqule ilizwe lenu ngokuhlala phansi nibonisane. Nenze ama-protest, niphikete, nenze ama-petition, ni-approach each and every indlu yomthetho efanelekileyo ukuthi guqula lokhu, asikufuni lokhu, sifuna kanje. Njengoba abantu base-South Africa benza njengelizwe laseKanani. Nifundile bantu nonke bomhlaba wonke jikelele, nikufundile konke lokho. Bantu baseZimbabwe, bantu baseMalawi, bantu baseNigeria, bantu baseGhana, bantu baseMozambique, bantu baseLesotho, bantu baseSwaziland, bantu bakuwo wonke amazwe wonke. Nifundile isifundo ukuthi abantu base-South Africa babehave kanjani ukuguqula ilizwe labo, instead ukuthi bathathe izikhali benze impi. Phezu kwaloko senithena sibulalela izihlobo zethu, abantwana bethu, nayenza yonke inyakanyaka eniyenzile, nenza ama-human trafficking. Laba human trafficking batshontsha the DNA, bayisa boma-Nigeria, boma-Ghana, kuwo wonke la mazwe lawo, bawubonisa ngayo ukuthi nabo bona bahle kanjani abantu base-South Africa. Nanoma nifika lapho kula mazwe lawo nibabulala laba bantwana bethu nabantu bethu, nibabulele, nabanquma amakhanda, nayenza zonke izinto enezenza, nabafaka nabagcisha ama-drugs, nabenza amazombi abantwana bethu, youth yethu yatholakala seyingale ndlela ingakhona. Kodwa sisathi thina abantu base-South Africa, ukukhala kwethu siphakamisa amehlo ethu phezulu ezintabeni, yila usizo lwethu lovela khona kuNkulunkulu uJehova. Ngalezathu leso asizozukhulumela thina ukuthi ngabe si-wrong noma si-right. Sesikhulunyelwa manje umhlaba wonke jikelele. Bayakhuluma abantu emhlabeni wonke jikelele bathi cha, iSouth Africa is not a xenophobia lento eyenzayo. iSouth Africa isifundo esihle, ifundisa abantu bomhlaba wonke jikelele ukuthi hambani nibuyeleni emazweni enu, niyolungisa amazwe enu abe nobuzwe. Lobu buzwe enifanele nibe nabo, ubuzwe obuhlangene nani noNkulunkulu. Nekele izimpi. Imfundo abantu abayifundayo
ngikhuluma nje manje hayi ukuthi ngikhuluma bayakhuluma eMalawi bathi kodwa ilizwe lase South Africa lihle kabi sasihleli kamnandi kodwa sifunde lokhu nalokhu ngiyathanda ukuthi uma kukuthi upresident wethu walelizwe or ugovernment wethu walelizwe angafana nogovernment wase South Africa nathi singabantu balelizwe leli whether kuseGhana kuseMalawi kuseNigeria kuphi nathi sifane nabantu base South Africa. Nani bantu enihambayo manje hambani nofundisa izizwe zenu la niphuma khona ukuthi nifane nabantu base South Africa nibe nobuntu nibe nokuzithanda nithobele nihloniphe nithandaze naku okubalekile okukhulu ukuthi nimkhonze uNkulunkulu lo esimbonayo sonke phezulu emafini masiphamisa amehlo ethu esibhakabhakeni silibona ilanga likhanyisa siyibona inyanga iba imile sizibona izinkanyezi zimile sisibona isibhakabhaka right inkolo esinayo thina abantu base South Africa hayi sikholela kulezo zinto lezo kodwa sikholela kuNkulunkulu uThixo umdali wethu osidale sonke emhlabeni. So hambani nofundisa abezizwe nina enisuka eSouth Africa nibafundisele ukuthi bafane nelizwe lase South Africa ilizwe lesithembiso ilizwe laseKhanani. Nikuzile ukukhala kwabantu bakhala la ngiyamuzwa nalomntwana waseMozambique okhalayo athi noma mina ngefambi ngiye eMozambique ngamane ningibulale ngengishilo bomnandi ubula eSouth Africa. Hayi cha mntana wami awuzikhulumeli akukhulumi wena kodwa kukhuluma unembeza ngaphakathi kwakho wazi kahle la uphuma khona nala sowukhona khona manje eSouth Africa kodwa siyacela angeke sikushaye ngeke sikubulale sicela ukuthi gibela ibhasi ubuyele nawe eMozambique. Nawe mfowethu ogibela iCrocodile kanjalo yenza kanjalo gibela le bhasi ungasabuyeli ngeCrocodile ezweni lakho la ubuya khona eMozambique or eZimbabwe or eMalawi gibela ibhasi or gibela ibhanoyi ubuyele back ezweni lakho. Niyamuzwa uLucas Mangope uyakhuluma uLucas Mangope ukhuluma asethuneni phansi enhlabathini ekujuleni kwesihlabathi solwandle senqwaba lakhe la ngcwatshe khona uthi nganitshela ukuthi niyekela mina lana eBophuthatswana nikijima nithi nifuna idemocracy hayi angaqedi ukulikhuluma lelo walikhuluma ubaba uJacob uNcabalala uZuma abanye bayokhala ekhuluma aseseparlament awupresident engumongameli walelizwe. Some of you will cry, some of you will regret. Namhlanje ukhuluma ngokwesiZulu uthi abanye ngakhuluma ngathi abanye benu bayokhala. So namhlanje asikhulumi lelo vangeli lelo namhlanje sikhuluma ivangeli lokuthi iDNA yase South Africa ilizwe laseKhanani mabahambe nayo le DNA beyofundisa izizwe zabo ngezizwe baze bafane nani neSouth Africa. Yazi sanibonani ngiyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa ngihlushwa yile ngoma le igazi lika Jesu yazi ngathi labantwana bangayicula ingastop le ngoma niyayizwa ukuthi ithini le ngoma ngathi bangayicula le ngoma ingastopi. This is a rainbow nation. Angazwe angizwa yini na. This is a rainbow nation. Yazi izinhliziyo zabantu base South Africa nezingqondo zabantu base South Africa
nemikhuba yabantu base-South Africa. Hey, bantu bakithi, leli lizwe leli ilizwe lesithembiso, ilizwe laseKanana, ilizwe loju nezinyosi, ilizwe lesithembiso. Hayi, uyathanda noma uthanda, wena uyavuma or awuvumi. Ngifuna nje ukukutshela mina nje straightforward, abazizeli labantu badonswa ukuba siyikanana, silizwe lesithembiso. Khani nizobona ke manje ukuthi kanti kahle yonke leminyaka emingaka thina siyithatha ukutheni iSouth Africa ivuleleke abantu abaphuma ngaphandle ngesikhathi seka 1994. Hayi cha, ilizwe lase-South Africa, uma nganitshela nje umlando walo leli lizwe, zonke izizwe zase-Afrika zahamba zafika la kuphelela khona umhlaba, zafika la kuphelela khona umhlaba. La kuphelela khona umhlaba yi-South Africa, ilizwe lesithembiso, ilizwe loju nezinyosi. But hayi, yabona uma bakhuluma ukuthi eThekwini basho ukuthi so iTheku isihlabathi. uhambe lesihlabathi lesi sifike siphelele. Sokhosta ke manje ukuthi uhambe phezu kwesihlabathi esinamanzi. Kungako balibiza ukuthi iTheku, iDurban le. Bathi uma bazungeza bathi hlezi kwesinye isikhathi no, cha la alipheleli leli lizwe la. Behlela manje ezindaweni ezinye zangase eKapa, singabi iKapa, singabizwa ukuthi iKapa, right? Baze basondela endaweni ezase-Port Elizabeth, lezi zikhona namhlanje bo-East London. Bathi cha, la kubi, asiboni kahle, akukho ubuhle, sibona izindunduma. Hlezi kwesinye isikhathi uma sibona lezi ndunduma lezi kungachamuka iy'lwane lana. Ayinhlanga kahle lapha indawo ngokuyibheka ngamehlo engqondo. Baze bafika endaweni yangaseKapa, Kapa lodumo. That's why babiza ukuthi the Cape of Good Hope, Agalas. Hayi, babona ukuthi nangempela cha, ngoba bajika ngekhona babona ukuthi no, liphelele leli lizwe, sifike la kuphelela khona umhlaba, eKanana, ezweni lesithembiso, ezweni loju nezinyosi. Hey, labantwana ngathi bangayicula le ngoma, bangayicula ukuthi igazi lemvana, igazi likaJesu, igazi likaJesu, igazi likaJesu. Hey, ngathi bangangiculela yona ingastophi le ngoma. Bese umuntu uzwa ethi, why nina abantu base-South Africa nithi mabahambe? Lalela-ke, abantu abaqalanga ukufika eSouth Africa ngo-1994. Back in the history, abantu bafudukela baze bafika eSouth Africa ngezinkathi zika-6 centuries. 6 centuries. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kwazofika-ke la kucala khona laba abondlebe zikhanye ilanga, la sebabhala khona ihistory ka-1652. Kahle kahle
uma babhala le history ka-1652 kakade besibafikile bona bafike ngo-century ka-9 bafike ngo-century ka-9 balingena ilizwe balihamba ilizwe balibona ukuthi lihle kangakanani baze bofika endaweni la bafika thola khona ezinye isizwe sinye Machwana land baze bafika kwesinye isizwe esinye esithiwa Malawians bahamba babuza ukuthi nina niyini laba base-Bechuana land bathi thina singabetswana laba basemalawi bathi thina siyini singamalawi Malawi. Ngifuna ukwazisa uma bedlula lapha eRhodesia le gama lika-Rhodesia liqhamuka from e-Europe. That was Rhodesia owafika wakanisa lapho ongumlungu ondlebe zikhanya ilanga uMr Rhodesia owafika wakanisa phakathi kweBotswana neMalawi wathi hayi angisakhuphukeli ngaphezulu ke manje sengizohlala la Mr Rhodesia wahlala lapho le namhlanje ibizwa kuthiwa iZimbabwe. Ithi ngikwazisa le Mozambique lena nithi Mozambique kwathi kulapha olwandle lase-Indian Ocean. Ngizokhuluma ngezinto eningazazi eningakholelwa kuzo kodwa zikhona ziselwandle. Umkhome wathi uma ubona ukuba sofinyelele ephethelweni la amanzi angasanamandla khona wafika walala weza imisebe yelanga kusukela lapha phansi eMaputo kuze kufika phezulu eBeira. iMozambique iyethiwa ngale gama lokuthi iMozambique nje. Walala umkhomo walala kusukela lapha eMaputo kuze kufika phezulu la kuhlangana khona iMalawi neMozambique. Umkhome. Then Maputukezi bathi mabafika bayibiza ukuthi it's a Mozambique. Ufuna ukuya la wena nami esingazi ukuthi njengoba sikhuluma ngeSouth Africa kwenzakalani. iNamibia le niyibonayo bathi ondlebe zikhanya ilanga masebabona ukuthi no cha asimelanga ukungena kakhulu ezweni ngoba ikepe zethu zila ngase-Atlantic Ocean. Asivele sikanekise khona la siyibize ukuthi it's a wind hook ikhona elomoya babeka ikepe zabo lapho ngase-Atlantic Ocean. Le ndawo nyana leyo bayibiza ukuthi kuthiwa it's a wind hook. But before bayibiza ukuthi it's a wind hook bathola isizwe esinye lapho sabantu abantsundu ababaleke kuphi ababaleke eBotswana land abanye baqhamuka le phezulu ngase-Uganda kwaba inhlaka ndimbane bahlangana lapho kwashadwana ke manje abetswana
nama Uganda. Uma ungayibheka even upresident okhona manje wase-Uganda umama uyinzalelwane yase-Uganda, ogogo omkhulu bakhe baphuma e-Uganda, and kwenzakala lento leyo yokuhlangabezana nabe-Bechuanaland ne-Uganda lapha ngeyinkathi zabo 8 centuries before kufika ini oNdlebe zikhanya ilanga ngo-9 centuries. I-Windhoek lebizwa namhlanje ukuthi Namibia indala kune-South Africa. I-South Africa uma bazocala ke manje babona ukuthi siyakwazi ukusuka ke manje in the west eWindhoek sizofika kuphi eMozambique labo kuqanise khona amaPortuguese, right? AmaNgisi ke njengoba kalapha phansi elento eAgallas, Cape of Good Hope, Agallas, bayithatha ke le ndawo bayibiza ukuthi cha, la yonke le ndawo ephakathi kwamaphakathi nendawo izoba indawo yethu ezobizwa ukuthiwa the-South Africa. Abantu ababatholi behlala khona amaNguni, abantu bebala elimnyama, kuyela ngasesayidini lase-Natal ukukhuphukela ngaphezulu eTransvaal le ekhona namhlanje, and then lapha phansi elento eKapa leDumo, naduzane leKapa leDumo ukukhuphukela phezulu babona ukuthi no le laba abanye abantu abanye laba abantu abazalwa ubani uHintsa, inzalelwane kaHintsa yeleyo. Babiza indawo lapha phansi bayibiza ukuthi it's a small Karoo. Le enye ukukhuphukela kuza la ngase-Freystad maqondana nokuhlangana kweNatali, nokuhlangana kweTransvaal, nokuhlangana kwe-Freystad bayibiza ukuthi is a Great Karoo. Bayibona ukuthi no la singalima sitshale senzeni. Badudula ke manje abantu bethu bahlala khona lapho babaxosha, abanye babalekela ngasesayidini lase-KZN, abanye bakhuphukela ngaphezulu eTransvaal, abanye babaleka baze bofinyelela endaweni yangase-Northern Cape eKimberley. Kwaqala ke manje kwaba khona ini ubudlelwano bokuthi sifanele sazi ukuthi bubani abantu abahlala la kule ndawo. ONdlebe zikhanya ilanga manje sebahambela zonke lezi ndawo lezo. Yila sekuqala khona i-history kusukela ku-1652 ukunyukela ku-17 centuries. Ku-17 centuries kune-history efihlekile enkulu ye-slavery. Uma kukhuluma nge-First World War nange-Second World War kwaba khona impi ngo-17th century, le mpi lena yaze yofinyelela ku-18th century. Kodwa ONdlebe zikhanya ilanga bayifihlile, yiyo le ebakwazi ukuthi badiscover ukuthi no man, la kule continent le ukukhuphuka kuya phezulu kunani, kunama-minerals, kunezinto ezifihlakileyo ngaphansi, and ngaso sikhathi leso igolide aliphezulu phezulu kupha nje ngekhuba nangepiki nje uyalithola nje igolide. Kungalezathu leso ke banyuka baze bafinyelela endaweni yase-Witwatersrand, Witwatersrand, la ngo-1886 baqala ke manje bagubha ini igolide. Kahle kahle ngo-1886 baligubha nje le golide leli
sebayaqala ke manje babona ukuthi no wena Mr Johannesburg uMr Johannesburg lo wayeda hlala eJohannesburg le elibizwa kuthiwa iJohannesburg namhlanje, right? Kwazi ukuthi ngo-1886 uma sikabona ukuthi bayasondela kakhulu ondlebe zikhanya ilanga, wathi ngingakhohlwa ukuthi le ndawo le indawo yami, indawo eJohannesburg. iJohannesburg ke i-part and parcel yefamily yaka Witwatersrand, amaHolland lawo, Witwatersrand. Lo vet umama, Waters ubaba, kwazaleka ifamily ebizwa kuthiwa yakaRand. Kwahlanganiswa amagama ayi-3, Witwatersrand. Bathi bazama ukudida ihistory kaJohannesburg, Mr Johannesburg. Kanti lo Mr Johannesburg lona sowutholakala sewunabantu abaningi asethe wakhuluma nabo around in the area. Kwaba namafamily boVanderbiljpark, kwaba namafamily boVereeniging, kwaba namafamily amanye iPretorius. uPretorius lo usuka uPretoria lo usuka kufamily ebizwa kuthiwa iPretorius. Kwaba namafamily amanye iKrugersdorp le iyethiwe ngoPaul Kruger, Krugersdorp le bizwa kuthiwa Krugersdorp ekaPaul Krugersdorp. Lapha sikhuluma ngeWestern area kwakuyifamily yaka Western bayibiza ukuthi it's a Western area, ifamily yaka Western. Lapha ePotchefstroom ifamily yaka Potchefstroom bayibiza ukuthi it's a Potchefstroom, right? Yalokhu yanda le family yabondlebe zikhanya ilanga, Wolmaransstad, Klerksdorp, lamadolobha laniwezwa bawabiza ngezibongo zabo ukuthi mina ngila, ngubani mina, and mostly bonke labantu labo amaHollands. Very few of the English people, where they're coming from, baqhamuka lapha phansi eKapa. Kungalezathu leso ungabhekisisa amadolobha alapha eWestern Cape abizwa kakhulu ngamagama esiNgisi. Baliqhwaga ke manje ile history engitshela ngayo ka-17 centuries. Baliqhwaga ke manje ilizwe lonke leli baliqhwaga. Wathi baliqhwaga kwazoqhamuka amaZulu, umnguni lo ozibiza ukuthi ilizwe lakaMageba. Wathi no, elekaMageba lona bangeke balithatha. Bakhuluma ngeKZN ke le. Ithi ngingacithi isikhathi kakhulu kwelinye ilanga elinye ngizonitshela ihistory from now 18th century ukuze sofinyelela la sesikhona khona manje, ngoba ihistory ka-19th century niyayazi kancane, nehistory ka-18th century niyayazi kancane. Ithi ngime khona lapho okwanamhlanje. Ngiyabonga. Ngithanda nje ukuthi ngithi caphu lapha nalapha kule history lena engitshele yona manje ngaphezulu. Uma nginitshela ukuthi the 17th centuries kune history fihlakele, yilana baqhwaga khona umhlaba kuma-Hottentots, right? Ama-Hottentots aboqhwayi, ama-Khoisan, they're related, ama-Khoisan, they're related from kuma-Hottentots. Yibo ke the first people bafika balibona ilizwe ukuthi liphelela kuphi.
ama-Hottentot bahlala kakhulu lapha ngase-Eastern Cape nase-Western Cape nase-Northern Cape. Bathi babekhuphukela kuza ngase-Vrystaat bathola ukuthi no abakwazi ukuhlala kahle ngoba ilizwe lase-Vrystaat lidlalekile, manje bathanda ukuhlala ngaphansi kwama-caves. That's why bahlala kakhulu lapha ngase-Eastern Cape. Beyibavumela i-Eastern Cape ukuhlala kuyo ama-Hottentot. Abezange kakhulu ngapha kule site yase-Zululand, right? Enye indawo enye engiyeke ngangayichazeli ngayo lapha ngaphezulu, lapho uPaul Kruger lapha eKrugersdorp wathi sahlezi lapha eKrugersdorp wabona kuvumbuka isizwe Magalies. That's why kuthiwa yiMagaliesburg. Kwaba nempi between uPaul Kruger nabantu bangamaGallies, inkosi uMagalies. Impi yakhona yalwa nayo futhi ilwa ngobani lempi leyo ilwa ngabo 18th centuries. iJohannesburg seyikhona, uMr Johannes. Le gama kethi Johannesburg lisukela kwifamily kaJohannes. Kuningi bantu bakithi, manganitshela nje kuningi kahle nje manizwa kuthiwa lamadolobha abizwa kuthiwa boBloemhof, ubani Virginia and all that, amagama abelungu abethi behlala lapho, omunye ahlala lapho plot plaza yini and all that. Okay, ithi nginitshele nje iSoweto nje yonke lena, yonke leSoweto neKrugersdorp, Krugersdorp neKagiso, nelento le bayibiza ukuthi le ndawo le eTukumsras, Randfontein, kuyehla kuya Midway, right? Zebra Nkomo kuze koshaya phansi lena bo Orange Farm, kukhuphuke kudlula ngase-Hakelyburg kuze kuthathe iFosterus yonke le kuthathe neNigel, kukhuphuke kuthathe iBoksburg neBenoni neSprings kuze eBadplaas, kukhuphuke ngase-Daveyton lapho kuze kuyoshaya phezulu eCapton Park, kudlule eCapton Park kuyoshaya eCenturion, kuguguluze kuze kuyofika le ngase elento eKrugersdorp, kule ndawo lena ebizwa kuthiwa yini, le ndawo sewuyela ngase elento eBrits, nayi le ndawo lena la kwenziwa khona nayi wayengiyikhohle le ndawo lena lapha ey'ntabeni lapha zaseBrits, before ufika kule damu leli, le damu elikhulu leli beyibiza ukuthi le damu leli linamanzi amaningi too much lelo. Yonke le ndawo leyo indawo eyaqhwaka umGerman uWallenstein, indawo yakhe yonke le irejistwe ngaye ku-title deed le elele ku-Queen Elizabeth eLondon, indawo yakhe. Okay, ngichazile kakhulu la around. Ngelinye lamalanga ngizonitshela ngendaba yeMpumalanga, nginitshele ngeLimpopo, nginitshele nge-KZN, nginitshele nge-Eastern Cape, nginitshele nge-Western Cape, ngama-province nginitshele nge-Vrystaat, nginitshele nge-Northern Cape, nginitshele west bayibiza ukuthi northwest. Then ngizoba sengicedile i-history yonke se-South Africa ukuthi kuze kanjani zonke lezi ndawo lezo. Then ekugcina ngizonitshela-ke manje ukuthi uShaka njengoba eyindodana kaSenzanga kakhona, yini into ayenza uma sikaphatha embusweni wakhe kuze kutholakale ukuthi kunabeSuthu, kuze kutholakale ukuthi kunamaXhosa, kunabaSwazi,
kuze kutholakale ukuthi kunamapedi namashangani nazonke inhlobo lezi eziningi sizoyikhuluma ngelinye ilanga le-history leyo. But kahle kahle umuntu owayelwela umuntu omnyama ngepolitiki kahle direct kwakudingana Senza ngakhona, amadodana kaSenza ngakhona, uShaka noSenzana ngakhona bompande abantwana bakaSenza ngakhona. Baningana nje, abanye ababalwa kwi-history but baningana abantwana bakaSenza ngakhona. Asime lapho namhlanje.